2 günden beri tandalıp 15 komandanın içinden çıkan şu 2 komanda. Birlik Aile Hükümeti'nin komandası, jana Markaz Aile Hükümeti komandası. En güçlü tandalıp. Rayonumuzun Kökbörü Federasyası'nın prezidenti Ahmet Palvan'ın bugünkü çempionatıda kaysı biringer çempion bolup kalış. Oşondık üçün bugünkü niyet, adaletli oyun için amin. Hopla. Ular için kuraş. Ortada 5. nomerdagi Kökbet menen Avut Bilgiga qaysi komanda absolutik chip o'ynayveradi, ulantiladi o'yin. Takım usulü 5. Kökbet menen Markaz Aile Hükümeti'nin Avut belgilendi. Buna takım usulü kadimki Messi жылқысы Mingeni Mingbayev Mıktibek Birlik Aile Hükümeti'nin Haydi acet. On ikinci numara Üşenoğlu Sıymak Gülsarı Day kazan için güreş. Haydarken şahrının komandanın kapitanı Töleş Palvan. Töleş Palvan. Tribunaga gel. Töleş Palvan. Oo, ikinci salım. Oo, kol ko'tarilsin. Messi. Kadimki. Onun nomeridagi Mingbayev Mıktibek Batır. Töleş. Komandanın kapitanı, Haydarken komandanın kapitanı Töleş Palvan keling. Olacak. Oldu. Kana ortada argımaklardan tireşi. O sonda ekan da akıldı Messi. Messi. Çok.
Zıbır kuş. Üçüncü. Out. Açıldı. Yetti bergen, ekil ötese. Ma'qul qana. Qana 7 nomerdagi Markaz aylik bilan chavandezi. Yo'q, yo'q. Azamat. Azamat. Jelkega al, jelkega Azamat. Boğum bize boğum. Qadimki Messi. Barni o'tkazib beradi. Qayradan Posso tortar?
Qana Tay Qazal uchun oxirgi sekundalar salindi, salim bor. Qatar turg'ular, el ostuna, batırlar el altında turg'ular. Birlik o'tib turg'ular, kichkina o'ydira. O'ng qanotga birlik. Qadamja rayonining prezidenti Ahmat Palvonning prizi bugun mana oyoqda arafasida turamiz. O'shal chempionatda chempionatda 15 komandadan mana ikkinchi kun mana oxirina kelib jetdi. Tandalgan eng kuchli komanda bo'lib bizda Ayderken talasının birlik komandası absolutluk çempiyon bolup ataldı. 4-5 esevde Ayderken esepteldi. Oşanda ile ikinci bestanı 2 günden beri ötken çempionatta uşul prizdin ikinci orunda elegendik üçün Merkez aylık hükümetiga ikinci orunda eledi. Bolça bular mı? Uşunday turup turursa hazır bir şey ne болады? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Qadırman Qırgız halkım. Qala berse, Qadamjay turgundары barsızlar mı? Azamastlar. Qarаңыздар, 2 günden beri жақсы көкбөрі ойындары өтіп жатады. Сіздердің назарыңыздарда ушундай Qırgızымдын чыган батырлары жақсы ойын көрсөткөн. Қол чапып қойсыңдар экенсиздер. Azamastlar. Gelingizler, geçeden beri sizler menen aldığınızlarda hizmet kılıp жатқан biz sizler menen amandaşıp, salamdaşıp almaylı gelingizler. Amansın mı turgandar, aramızda turgandar, esensinbi komandalar, Qatarda turgandar. Assalamu alaikum degende, körmandar, komandalar, körmanға. Soğanlı kol çapkanlar. Aleyküm aslanımdır. Bugünkü keçeriz. Ayaklar. Gelingizler. Assalamu alaikum. Azamastlar. Gelingizler. Sizler köpke küttürmeyle bugünkü kökbörü azemimizin ayakta azemi gelip jetti. Oşonda ele bizdin geçen günü açı bergen Ohna ayının Ohna Orazbek ailenin aymaqtық başçısı Aliyev Altınbek Ganiyevichке söz berdiler. Geliniz. Rahmat. Assalamu alaikum tuğanlar daha bir jolu. Mana 2 günden beri bizim Qırgız uluttuk kökbörü oyunumuzu ulantıp mana oyunga көп болып отырасыздар, hurmatly көрүүчүлөр. Ayağına bugün kelip jettik. Uşul rayonumuzдағы Көкбөрі Федерациясының uyuşturgan Көкбөрісі oyunu boyunca hazır aldığınızlarda turат.
Bizden en güçlü komandamız deb eseptelip, Birlik Aylık Hükümeti jana Markaz Aylık Hükümeti eseptelip oturadi. Bundan arka oyunumuzlarga iyiliklerdi kalayбыз. Kuday buyursa bizim rayonda emas, облыста, керек болsa республикага жеткен чемпионат болозар işenemiz biz. Çok rahmat. Şu vakittan faydalanıp hükümetinin komandasından Kadamca rayonu Kökbörü oyunu boyunca rayonun birinciliginde mıktı bombardir nominasyası menen Birlik Aylık Hükümetine Mingbay Mıktыбек sıylanat. Azamazsınlar, kendinize şanlı kol çaltırmayla kendinize. Azamatsızlar, kendinizler sizlerden kol çavalarınızlar aslında keyinki söz kezegi Ergeşim Sancar Aşirali iştesiz. Assalamu alaikum. Kadamjay rayon turundары. Kadamjay rayonunun biriktirici uşul Kökbörü Federasyasına tereң ыраазычылык bildirебиz. Uşu 13 aylık hükümet iki şahardı biriktirgen uşu Kökbörü Federasyasına tereң ыраазычылыk bildirip oşonun ele Kadamjay rayonunun Kökbörü oyunu boyunca en mıktı korgooçu nominasyasına ие болгон Markaz Aylık Hükümeti'nin Turgunu Toktogulov Ömürbek'e Azamatsızlar, kendinizler keyinki kol çavalar aslında keyinki insandı çakıraylı. Ekinci orundu algan bizden Markaz Aylık Hükümeti'nin gelgen bizden mıktı mırzabız Turgunov Kuvaniçbek ağamızda. Assalamu alaikum, hurmatlı bugünkü Kökbörü oyunun katılışçıları. Bardığınızlarga bugünkü oyunga gelip katışıp bergeningizler üçün bardığınızlarga razıçılık bildiremin. Tüm palvandar bardığınızlarga işingizlerge iyilik, den soğuluk, daima şunday bizden Aylık Hükümetinin sıyımı olup yürü versingizler dilekleştim. Rahmat, kol çal koyunuzlar. Azamatsızlar, Markaz Aylık Hükümeti var mı? Sıyılыңыздар құт болсын. Келіңіздер, урматтуу күйөрмандар, урматтуу катышуучулар. Кийинки сөз кезеги 2 күндөн бери сиздердин алдыңыздарда кызмат кылган, балпылдап сөздөрүн төгүп турган, алга кыргызым алга деп турган Назыр палванда. Кол чалып коюңуздар. Рахмат. Rahmat. Hurmatlı kuyarmanlar, hurmatlı çavandozlar. Mana 2 günden beri biz rayonumuzdan Kökbörü Federasyasının prezidentinin priziga alışıp oturabız 2 günden beri. Öte güçlü, öte jogorgu dengelde bolup ötken Kökbörüçülerde biz taң kalуу menen bugün uşunçalık tasirlenip, uşunçalık maza kılıp tamaşa kıldık. Uşul 15 komandanın içinden absolutluk çempiyon bolup dagıla bizden ulakçılardan rodinası bolgan, palvandardın rodinası bolgan Ayderken talasından Birlik Aylık Hükümeti'nin ulakçıları yetişti. Bu yıl Kökbörü Federasyasının prezidenti Ahmet Palvandın prizini tapşırış keregi de özü tapşırış keregi. Meni kak ağay katarı meni tapşırıp atat. Men uşul absolutluk çempiyondun belegine birinci orun altın medaldı, diplomdordu, jana akçalay sorundardı tapşırıp koyuğa ruhsat etesizler. Birlik Aylık Hükümeti. Şaldıra kol çağırmanızlar kendinizler, azamatsızlar. Birlik Aylık Hükümeti. Birlik komandası. En mutlu komanda.
palvandı. Absolutluk çempiyon. Keyinki sıylı azami. Sizlerдің nazarыңыздарда. Kadamjay rayonunun Көкбөрі oyunu boyunca rayonduk birinciliginde mıқты çabulçu nominasiyası menen Markaz Ayıl Ökmöt'ün tarafından Aydarov Elbek sıylanar. Azamazlar, kendinizden şanlığa kol çağıttıralım. Kol çağıttırımızlar. Kol çağıttırımızlar. Kayrele oşondayla nominasiya menen mıқты at nominasiyası menen Markaz Ayıl Ökmötü burul atsızlar. At bakkanға rahmat. At mingenge rahmat. Ушундай балбандарга. Келиңиздер, кийинки сөз кезеги сиздерде. Урматтуу туугандар, урматтуу командалар, келиңиздер, бир азга сабыр кылайлы. Биздин азыр ушул жерге Баткен областынан келген эң мыкты агаларыбыз бар экен. Баткен областтык жаштар жана дене тарбия спорт башкармалыгынын орун басары Сатыбаев Алымбек агабызды кол чабуулар менен тосолобуз. Ассаламу алейкум. Kadamjay rayonunun turgundары, körmandары жана oyuncular. Ушул 2 күндөн берки өткөрүлүп жаткан оюн ак, таза өттү деп ойлойм. Ал эми ушул 2 күндөн бери Көкбөрү федерациясынын Көкбөрү оюнун өткөрүп жаткан Кыргыз Республикасынын Көкбөрү федерациясы биздин управлениянын буйругун окуп коеюн. Баткен облусунда Кыргыздын улуттук ат оюндарын Көкбөрү оюнун өткөрүүгө кошкон зор салым үчүн Баткен облусунун Көкбөрү федерациясынын президенти Жумабаев Акылбек сыйланат. Kol çabуулар. Kol çabуулар. Ошондой эле ардак грамота менен Көкбөрү федерациясынын президенти, Kadamjay районунун Көкбөрү федерациясынын президенти Сабыржан уулу Акбатжан сыйланат. Kol çabуулар. Kol çabуулар. Ошондой Kol çabуулар. Kadamjay райондук спорт инструктуру Тажибаев Батыр Нурматович сыйланат. Kol çabуулар. Бардыңыздарга чоң рахмат. Рахмат. Rahmat. Hoş geldin. Эми акыркы сөз кезеги Бирлик Айыл Өкмөтүнөн келген биздин айыл башчыбыз Жээнбек агабызда. Ökmöt başçı. Rahmat. Урматтуу бүгүнкү оюндун катышчылары, урматтуу Көкбөрү федерациясынын президенти, областтык, райондук уюштуруучулар, урматтуу палвандар. Бүгүн мына 2 күндөн бери биздин районубузда өтө жакшы оюн болуп атат. Ушул жеңиш менен биринчиден ушул биздин Бирлик Айыл Өкмөтүнүн палвандарын, улакчыларын куттуктап коеюн. Алга бирлик. Kol çabуулар. Ура. Ошондой эле ушул экинчи орун менен болгон Марказ Айылга дагы ийгилик силерге дагы. Kol çabуулар. Эми урматтуу туугандар, ошол номинациялардын бирөө бар экен, мен ушунда тапшырып коеюн. Kadamjay районунун Көкбөрү федерациясынын президенти Сабыржан уулу Ахматжандын атынан диплом. Мен диплом менен Kadamjay районунун Көкбөрү боюнча райондук биринчилигинде мыкты коргоочу ат номинациясы менен Kadamjay командасынан Рембо деген at сыйланат. Рембо gel palvan. Mına. Hoşçakalın turistler. Молодец. Azamat. Рахмат. Урматтуу бүгүн жыйын катышчылары,
ошол бардык сыйлагандардын сыйлыгы кут болсун. Сыйлык бергендерге Кудайым ишиге ийгилик, оомат берсин. Дайыма ушундай жакшы оюндарды, жакшы тамашаларды уюштуруп, элдин тумакка чакырып, жаштарды спортко чакырып жүрө берсин. Барлыгыңыздарга рахмат. Чоң рахмат. Келиңиздер, урматтуу көрөрмандар, урматтуу катышуучулар, спортчулар. Баарыңыздарга кулактан туруу, мындайча айтканда жаңылык биз сиздерге Кудай кааласа, буйруса, майдын 24-25 күндөрүндө президенттик кубогуну өткөрүүгө чечип жатабыз. Андыктан баарыңыздарга ийгилик, камданыңыздар, чамданыңыздар, даярданыңыздар, бирлик, баарыңыздар, бир болуңуздар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Биринчи жакшы катышкандарга биз мындай эле өзүбүздүн призовой фондду айтып коелу, буйруса 500.000 чейин кой беренге чечип алабыз. Ура балбандар! Чаап коюңуздар. Азаматтар, келиңиздер, анда эмесе урматтуу эр манас баатырлары, күчүңүздөрдөн күч кетпесин, белиңиздерден бел кетпесин, ушундай жакшы оюндарды өткөрүп жүрөңүздөр. Кийинки оюндарда жолугуп жүргөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздар аман болуңуздар. Jigitlar, takani kim olib ketdi? Takani mayerdagi oxirgi ola takani.